Shalom, selamat pagi Bapak yang nalongan di bagas Tuhan Yesus Kristus. Pai maijalo hita rigapan sigano pari bata bani panorang sogot nerion, pasada hita uhurta, martongko mahita. Terima kasih ma isombahkon uhur nami hubamu Tuhan. Natotap patalarhon bagal ni hidup ni hurmu. Ibagas ganupan pergulumiton nami si gano pari. Napatotapkon apa pikiran nami ase lambin roh orot ni hanami hubamu. Mariti hatamu pe Tuhan, torang ham tong tong, apa pikiran nami, ase bani ganup lahuan nami sa ganjang ni reon. Tetap maronjolan bani hatamu nama pasing. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo nami. Amin. Bapak nang nalongan ni bagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siya marenan bani panorang sogot ni reon. Nabu isisihan nami marhiteo ni channel dito pon. Hata ni bata nagabi rigapan bata bani panurang sogoton Senin tanggal 5 Februari tahun 2024 ay tersurat bani buku Sakaria bindu sada ayat 3 na makatahon sonon. Tapi hatahon ma bani sidea sonondo hata ni Jehovah. Semulak mahani mahubakku ase marpangulaki uhurhu dopak hanima nini Jehovah Zebot. Bapak nang nalongan ni bagas Tuhan Yesus Kristus, pengalaman ni bangsa Israel sanggah ibagas sa buangan Babel sonay do homa do posi mulak sidea ku Jerusalem tetap do tene mandupakon pahara nados. Raope sidea makawah hubani naibata nalikan. Suku-sukun ni Aima masih bangsa ay tergoda hubani naibata nalikan. Alani situasi ni dopak kuno sidea gatni sanggah namulak ay sidea ku Jerusalem. Ini dah situasi pakon kondisi ni kota ay na dumma gabe harangan bakal. Artinya ay laho mamukah hunja gabe persoalan doai. Nah, jadi semangat atau pemalas nyuhur doko simulak pun habuangan Babel ay lang gabe sada si Jolomon bani sidea atape lang gabe semangat na baru bani sidea ibagas na laho mamukah guluh na baru doko si ipaluah ne batasi dia pun habuangan Babel. Nah, ijon ma bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Maningon takas bani bangsa Israel. Bahasa inisiatif laho paluakon bangsa ay sedo halani situasi ni bangsa ini sendiri. Sedo halani pitah duruh-duruh atape sitaron ni bangsa ini sendiri. Tetapi naibatado na makasih holkon ase bangsa ini luar kun habuangan Babel. Jadi maningon takas bani bangsa ay Porini petongon sedea sopat tartaban hurang lobi 70 tahun di habuangan Babel. Aipe maningon takas bani bangsa Israel. Sedo halani guguh ni raja ni Babel nadop manaban sidea icay. Tapi halani naibatado tene marsabar niuhur paimahon permulak ni bangsain kubani naibata. Ay maase situasi ay atape situasi na onggamasa bani opung ni sidea ipaulak iparata na Jesaya use kubani bangsa ay nadup mulak kun habuangan Babel ay ase lambin takas bani sidea bahasa boy sidea manggulung ilobe-lobe ni nebata ay ma halani nebatado nadup paluah kon bangsain kumbani pardosaon ni sidea. Nah,
Ay maasi anggo iri kon hita no kan si basaon ta ay isobut ni sonon. Tapi hataon mabani si dea. Sonon do hata ni Jehovah. Say mulak mahani mahubakku ase merpangulaki ukuru do pakhanima. Naibata siya do na lau mamaksa bangsa ay. Alani naibata pe iboto do situasi ni do pak kon ni bangsa ay. Kesulitan ni si dea, asusahan ni si dea. Lau mamuka perguluhan ni si dea do pusimulak si dea bani panorang ay. Tetapi nasihol ito kan hon naibata hu bani bangsa Israel. Maningon pataridah kondisi dia do buah malas ngihur tanda ninadop ipaluas si dia. Maningon taridah do respon ni si dia tanda ninadop merdeka si dia. Jana ibuan ne bata si dia mulak. Artinya ay lau mamuka sesuatu hal na baru di Jerusalem ay sa sitong ni bagian ni nebata do ay. Alani ay na perlu be. Na maningon si benon ni bangsain ay manarikon haganupan na mambahid uhur ni sidea gabe lokot ubani si sombah-sombahon nalekan. Tapi maningon do uhur ni sidea tetap makawah janah martengir niur bani nebata ay masih sebut nebata anu kanay ase merpangulaki uhur do pakanima. Artini ay uhur na marpangulaki ni nebata do pakopung ni sidea ay do huma na domma ipatalar nebata hubani bangsain membahen buy bangsain menikmati hamardekaw. Alani ay aha respon ni bangsain, respon ni ay maningon mulak uhur ni sidea ulang besidea madabuh ubani sikap atap pe karakter ni opung ni sidea na tetap madabuh tene manombah gana-gana ni bangsa-bangsa nalika. Totu on mahoma na maningon ipalurus kita ibagas goluh kasigano pari. Bahasa persoalan ta ibagas perguluhan ta sigano pari. Aima ahado nagabe buah ni atape nagabe hataridahan ni respon ni hapor sayon ta tandi nadop itobus ne batahita. Aima maningon pataridah konon tado buah-buah ni malas ni uhurta ibagas nama korjahon hata ni bata. Jadi porini pi adong kesulitan, porini pi adong hamaholon, porini pi adong pergumulan ibagas 20 tahun sidingaton ta aima maningon tetap do marsigatung bani nebata kita. Seng perlu batalaw mangindahi pangurupion kubani nalegan sukup ma pitah bani nebata. Seng perlu ia jam kon hita nalegan ibagas nalaho memutuskon sada horja ibagas 10 tahun sukup ma pitah marpangajaman bani hidup ni hurni nebata. Anggo do masonai ibain hita ibagas 10 tahun. Nebata marbagah-bagah ubata. Ase aupe marpangulaki uhurhu do pakanima. Artinya ay respon balik ta hubani Tuhan. Ijay matarida. Holong ni nebata hubata. Sedo holong na martopap sa bolah tangan. Tapi holong na marsiholongan. Holong na mangalop holong. Holong ibalosi ibagas holong. Amen. Martonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong bapa. Ase lambintaridah matongon buah ni haluahon nami. Tanda ni nadop ihop kop ham hanami kumbani pardosaon nami. Gabi maluah kanami kumbani uhuman halani dosa nami. Halane ajari ham hanami tongtong bapa. Ase ulang urah kanami taruyun. Ulang urah kanami targoda. Ulang urah kanami tarlajo. Ibagas nalaho mangajam kon atap ahape bani guluhunan yon.
Subali, pita padohorhon diri nami hubamu. Janah mga jampon, idop ni hurmu huban nami. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami, dalam rapakon tonggo nami. Amen. Ora sobat taganupan, selamat marhorja. Andohar matongon. Hadohoranta ha orotanta, pakon naibata. Lambin taridah matongon. Malas ni hurta, ibagas na makorja kon orojata. Sa ganjang ni Arion. Shalom.